imaynallam kachkankichik llaqta masiyaykuna imaynallam warmi qari imaynallam qhechwa llaqtayuq warmi imaynallam qhechwa llaqtayuq qari kunan punchaw qariki kachkanchik yuyachkankiñachu ima punchawpi kasqanchikta nikamuaya ima punchawpi taq kachkanchik munaspa qillqamuy chaynintakama rimanakunanchikpaq kunan punchawqa amam qunqankichu tumpallamantam yachachichkaykichik qhechwa siminchikmanta kunan punchawqa kachkanchik intichaw sutiyuq punchawpi intichaw sutiyuq punchawpim kunanja tarikunchik kay yachasqanchikman hinapas kay kunan punchawqa iskay chunka iskayniyuq puquy hatun puquy killapim kachkanchik diki pachapuquy ninkutaman wakinkunaqa chay pachapuquy killapim kachkanchik ima watapi kunaqa kachkanchik pichqa waranja pichqa pachak kimsa chunka tawayuq watapiña qamkunaqa nishkankichik chay imataq chay maymatataq chayta hurquramunki ima llutankunatataq rimachkanki nispapas nishkankichik chikaw manam riki ñuqanchikqa manam huk llaqtallachu manam huk yuyayniyuqllachu manam huk umallachu kanchik kay lliw tiqsimuyupi llapa llaqtapam imayna pacha hawasqan tarikun manam chay cristianokunapa riqsichiwasqanchik yachayllachu sapa llaqtapam chay wayta riq llaqtakunapa chay ñawpa watakuna kallpasapa llaqtakunapa yachayninqa kunankamam hinalla kachka qunqachiyta munarqaku pampayta munarqaku puchukayta munarqaku manaya atinkuchu aswan kay punchawkunapa sutinpiqa watakunapa sutintaqa chaykunataqa yachanchikñachu imanasqa kay yachay wasikunapi mana chaykunata yachachiwaptinchikmi riki chayna kachkaptinpis ñuqanchikqa qhechwa runa hina kaspa kay qhechwa llaqtayuq hina kaspa ñuqanchikpa yachayninchiktam kallpachachinanchik wakinkunaqa ninku imapaqñataq chayta ruranki yanqatañam ruranki chaytaqa kuna kay watakunaman hinaña imatapas ruray yanqañam chay qhechwa imapaqta chay qhechwa simita rimanki Castilla simillapiña chaytam lluychapas uyarinku amañam runa simipiqa qillqankichu chay runa simipi qillqaptikiqa wishchurqunqakum chay qillqasaykitapas nispam runa masiykuna kay qhechwa rimaq runakuna michakunku manaña kay runa siminchikta rimananchikpaq asun manaña kay runa simipi qillqananchikpaq allinchu chay imaninkitaqa chay runa siminchik chinkananta munawaqchu kay runa siminchik unqunanta munawaqchu unquypiñam kakuchkan riki ari equyachkanña chay ñuqanchikqa rimananchik mana equyananpaq mana chinkananpaq mana rimaptinchikqa mana wawaykita mana churiykita qhechwa simipi rimapayaptikiqa kay runa simiqa chinkarqunqam riki mana qam rimachkankirqa wawaykita churiykita manaña yachachiptikiqa qam wañunki qamwan wañunqa runa simi wawaykiqa churiykiqa uyarispanpas manañam churinkunata wawankunata qhechwa simipiqa rimapayanqakuñachu chayllapim chinkanqa kay siminchik chaytaqa amaya munasunchu aswan kunaqa manam chaymantachu rimapayayta munachkaykichik kunaqa rimanakusunchik kay kunan punchawqa yachachkankichikchu ima punchaw kasqanta kunanqa yakupa hatun punchawnin kay lliw tiqsimuyupim yakupa hatun punchawnin qhawasqanchikman hinapas kay yakunchikmi riki kawsaytaq wanchik yakunchikmi kallpataq wanchik yakunchikraykum kunankamapas kawsakuchkanchik mana yaku kaptinqa niwaychik imaynataq kawsayninchik kanman ñuqanchik kawsakuchwanraqchu uywakuna kawsanmankuchuch kay imaymana tarpusqanchik kawsaykuna sachakuna kawsanmankuchuch imanikitaq chaymantachiki rimanakuykuchkasunchik tumpachamanta kutiykamusqa ñawpaqta ya kay riqsichikunaytaraq uyariypuychik
kamuachik uyarikuchkanchu manachu manachus uyarikunchu rimasqay waqi panikuna uyarikuchkanchu rimasqay uyarikuchkanchu manachu ni kamulla waychik qillqay kamuachik manachu uyarikun uyarikuchkan yariki chay ya pantaruqsaniya manam imaya qapiruqrapas manam rimasqa uyarikusqachu ñuqaqa latata muchkani upajina uyarwachkankuchiki nispa aswan qayarqamutin musyakurquni mana rimasqa lluqsimusqanta kunaqa uyarwachkankichik yariki ya chayna mana uyarikutinqa willaykamunkichiki amanachaqa ñuqa upakaynipiriki uyarwachkankuchiki nispariki ñuqaqa rimapayamuchkaykichik ya chay kay nisqaypi hinapas kunan punchawmi riki kay yakunchikpa hatun punchawninta raymisunchik raymichkanku kunan punchawmi riki iskay chunka iskayniyuq kay pachapuquy killapi lliw teqsi muyupi kay yakutaqa raymichkanchik imaymanakunata ruraspankum yakunchikta rayminku chaynaqa ñuqanchikpas qamkunapas imallatapas rurarqankichik icha manachu kay yakunchikpa hatun punchawnin kasqanta musyakurqankichik manachu uyariqankichik ñuqaykuqa kunan punchaw huñunakuykuniku hinaspa rimaniku riki kay yakunchikmanta imaynataq yakunchik tarikuchkan imaynataq kawsachkanchik ñaqa nisqaypi hinapas mana yaku kaptin ñuqanchik kawsachuwanraqchu mana yaku kaptin kayna kallpayuqchu rimachkachwan mana yaku kaptin uywakuna kanmanchuch kawsanmankuchuch sachakuna sayanmankuchuch imaynaraq kanman kay pachanchik mana yaku kaptin kusikuychu kanman muchuy pachamanchu yaykuchwan llaki pachachuch kanman llaki punchawkunachuch kanman yakumriki kawsachiwanchiki kawsachiwanchikqa manam qurichu manam qullqichu manam chay yana wirachu mana waspichu kawsachiwanchikqa yakum kawsachiwanchik chaymi kay lliw teqsi muyupi kay allpanchikpi yakukuna wakin llaqtakunapiqa chinkachkankuña aswan ñuqanchikqa hawka kakuchkanchik manam yakumantaqa ñakakunchikchu yakunchikqa purichkanraqmi sapallan manaraqmi yakutaqa ña kunan kay qipa watakunaqa ñam kay Perú suyupi yakunchiktapas huk runakunaman rantikuyta ña munachkan ñachusmi rantikurqunku ñapas hinaspa chay qullqi sapa runakuna kay yakuta rantirquspankuqa ñuqanchikmanqa rantikuwasunñam yakutapas manañam hawkaqa mayukunamantapas wisichuwanñachu yakuta manañam parqukunapaqpas yakutaqa chakranchikman apachuwanñachu lliwmi qullqiñapaq ña kanqa chaytam hamutachkanku chay qullqilla musquq runakuna chay lliwpas chay llaqtakunapa umalliqnin hina chayarqunku hinaspa chaypi punim umanku paykunapaq maymantataq qullqita tarisunchik imawantaq imakunatapas kay runakunapaq rurasunchik nispa yakunchikqa kachkanmiriki kay yakutaqa rantikurqusunchik chay qullqisapa runakunawan paykunaña qhawachun kay yakuta paykunaña sumaqta uywaspa llaqtaman rantikuchun chaynatam ruranku chaytam rurarqaku yana wiranchikwan chaytam rurarqaku waspinchikwan chaytam rurarqaku llapa imaymana qillanchikunawan quriwan qullqiwan antawan lliw chaymanmi chayachkanchik aswan kunan punchawqa hamutananchikmi imaynataq yakunchikta hawananchik imaynatataq yakunchikta uywawanchik uywayta yachachuwanchu icha manachu uywachuwanchu yakunchikta icha manachu kunan ñuqanchikpa umanchikpiqa yaku tukuyllam rika yaku kaptinpa chay sapa killa chay yaku upyasqanchikmanta haywachkaspapas yakutaqa llumpaytam usuchinchik kunan aswan chay uchu llaqtachukunapiqa yaku wasinkuman yaku hamuptinqa chay kachaykunku yakuta hinaspa
yakuqa tuta punchaw purikun. Hinaspa hucharayasqan huchaqa chakiyta ñaqallakuyku. Pasaypaqmi kachkanchik. Chaymi kay punchawkunapas kay Estados Unidoswan Israel manachu awqanakuyman yaykurqunku chay Irán runakunawan, Irán suyupi, Irán llaqtapi runakunawan. Kay Estados Unidos meriki imaymana sachakuyta pachkan chay llaqtakunaman. Hinaspa paykunaqa ñam nichkankuña, manchachishkankuña. Kay yaku upiasqaykichiktapas chinkachisaqkum nispa. Hinaspas Iránpas kutichikamuchkantaq. Ñuqaykupas chay yaku upianaykichiktaqa tukusaqkum, puchukasaqkum nispa nichkanku. Kunan kaypiqa nisqaypi hinapas kay llaqtanchikpiqa yakunchikqa kachkanraq ya, mayunchikunaqa purikuchkanraq. Asun kay para pachapiqa yakuqa wampukuchkan. Yakuqa sonqunchikta nanachiwaspanchik, amichiwaspanchikraq yakuqa kikillanmanta purikuchkan. Huk llaqtakunapiqa manam kanchu yaku. Pasaypaqmi manam kanchu yaku. Chaymi huk llaqtakunapiqa kay hocha yakuta, kay mama hocha, chay kachisapa yakuta imaymanata rurastin kay miski yakuman tikrachkanku. Chaykunata yacharqankichikchu? Kuna chay Irán, Israel, chay llaqtakunapiqa chay llaqtakunaqa kay mayo, kay hatun hocha, chay kachisapa yakutam tikrachkanku upianankupaq. Kachinta mana kachiyuq kananpaq imaymana ruraykunawan chayta muyuchichkanku miski yakuman. Chayqa sasam. Hinaspapas chay rurayqa achka qullqipaqmi. Kunan chay rurasqankutapas kay awqanakuy punchawkunapi chayta panchiyqachiptinkuqa, chayta tukurquptinkuqa, maymantataq runakuna upianqa. Imawantaq kawsakunman. Hayka punchawtaq mana yaku kaptin runa kawsanman. Semanallapas kawsanmanchu, kimsa punchaw kawsanmanchu, iskay punchaw, hinaña huk punchaw mana yakuta upiaspa kawsakusunchik. Iskay punchawpiqa imaynataq kachuan. Chayta musyakuna. Qhawaykusunchik kay huk qhawanakunatam aklaykamuni, hamkuna imayna huk llaqtakunapi yakuwan uyanakusqankuyta. Qhawaykusunchik ya. El gran aumento del consumo de agua dulce como recurso natural se ha convertido en las últimas décadas en un grave problema que enfrenta a la humanidad, lo que ha provocado que haya falta de agua para abastecer a la población mundial. En 2018, un informe de la ONU para la UNESCO advertía que la escasez de agua afectará a 5.000 millones de personas de aquí a 2050. ¿Cuáles son los motivos? Te los explicamos a continuación, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todo lo que compartimos y participar en nuestras encuestas semanales. 1. Destrucción de fuentes naturales de agua. Estas se han llevado a cabo mediante la sobreexplotación de ríos y de reservas de agua subterráneas. Kay watamanta, kay iskay waranja, pichqa, chunka watamanja, kay yakunchikqa achka runatas sasachakuyman apanja. Imanichkanmi yaqa, pichqa, hunu runakunas mana yakuyuq rikurirqunqaku. Chayqa mana masikuychu, chayqa ancha llakikuypaqmi. Kay punchawkunamanta, kay iskay waranja, pichqa, chunka, watamanja, yakus pisiyanja. Hinaspa chay yaku pisiyaspanqa, achka runas manaña yakuta tarinqañachu upianankupaq. Chaynatam willakuchkan kay qhawanapi. 2. Mayor demanda. El masivo crecimiento poblacional, industrial y agrario ha hecho que la demanda de agua subiera drásticamente.
3. Patrones de consumo, pues estos generan grandes desequilibrios al no permitir que el agua disponible se renueve. 4. Cambio climático. El gran responsable de las peores épocas de sequías es el cambio climático, un gran problema que hemos causado entre toda la sociedad. 5. Mala distribución. Una de las principales causas de la escasez de agua es la distribución no equitativa del agua dulce del mundo. 6. Agua contaminada. Cabe destacar la contaminación del agua de ríos, arroyos, lagos, lagunas y mares debido al vertimiento de diferentes residuos tóxicos. Entre dichos residuos encontramos los que provienen de desechos industriales y domésticos y aquellos derivados de campos de cultivos en los que se han usado agroquímicos. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te hablamos de la contaminación marina, causas y soluciones. No te lo pierdas. 7. Extracción insostenible del agua de fuentes, ríos y lagos. Dicha extracción impide que el agua siga su ciclo como recurso renovable. Esto se debe a que generalmente el agua runa ñuqanchik pasaypaq llutan llamkayman yaykusqanchikmanta. Chaymi paykunaqa nishkan kay raykum kay yakunchik kay iskay waranja pichqa chunka watamanja chinkayta qallaykunqa. Chaymi ñuqanchik pasallinta musyakunanchik. Llumpaytam ñuqanchik yakutaqa hachachanchik. Llumpaytam hangrachanchik yakuta. Imanasqaya chayna runa kanchik. Uywapas ñuqanchikmantaqa aswanmi manam llumpaytachu pachata hachachan. Pitaq llumpayta hachachachkan pachanchikta, pim llumpayta hachachan yakuta ñuqanchik. Runa, umasapa kachkaspa, ñawiyuq kachkaspa, musyakuchkaspa, yuyayniyuq kachkaspa, llumpaytam yakunchikta hangrachanchik. Imatapas mikunchik, yakuman wichurqunchik. Chay manachu chay haprukunata chay haprukunapa uperqunchik hinaspa chay haprutaqa wichurqunchik ñankunaman. Hinaspa chayqa yakupi tukun. Manam chayllachu. Imana manam runallachu, manam tarpukuqllachu kay yakutaqa hangrachan. Chay qulliqi ruraqa, chay qulliqi mirachuq runakunam aswan llumpayta ñakachichkan yakunchikta. Yapamanta uyariykuchik. Imaraykus kay yakunchik llumpay sasachakuyman yaykunqa, uyaykuchkan, yaykurqunñam. Imaraykus kay yaku pisyayta qallaykunqa. Imaraykus kay iskay waranja pichqa chunka watapiqa kay yakunchik chinkaytaña qallaykunqa hinaspa achka runata kay lliw tiqsimayupi sasachakuyman churanqa. Yapamantawan uyariykuchik. Estas se han llevado a cabo mediante la sobreexplotación de ríos y de reservas de agua subterráneas. 2. Mayor demanda. El masivo crecimiento poblacional, industrial y agrario ha hecho que la demanda de agua subiera drásticamente. 3. Patrones de consumo, pues estos generan grandes desequilibrios al no permitir que el agua disponible se renueve. 4. Cambio climático. El gran responsable de las peores épocas de sequías es el cambio climático, un gran problema que hemos causado entre toda la sociedad. 5. Mala distribución. Una de las principales causas de la escasez de agua es la distribución no equitativa del agua dulce del mundo. 6. Agua contaminada. Cabe destacar la contaminación del agua de ríos, arroyos, lagos, lagunas y mares debido al vertimiento de diferentes residuos tóxicos. Entre dichos residuos encontramos los que provienen de desechos industriales y domésticos y aquellos derivados de campos de cultivos en los que se han usado agroquímicos. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te hablamos de la contaminación marina, causas y soluciones. No te lo pierdas. 7. Extracción insostenible del agua de fuentes, ríos y lagos. Dicha extracción impide que el agua siga su ciclo como recurso renovable. Chaynas kayraykum yakunchiktaqa hawananchik. Manam ñuqallanchikchu hachachanchik, uywakunapas hachachanmi. Aswan chay ancha hachachaqkunaqa chay qhilla,
kuna jorjojkunam chay qori jorjojkuna chay qollqi jorjojkuna chaykunam yumpayta yakunchiktaqa hanrachachkan qamkunaqa riqsinkichik miriki imayraykutaq kay mantaru yaku mantaru maya sapa punchaw putkallaña purin imarayku mana parachkaptinpas putkaymi kay usya punchawkunapi usya killakunapi chay mayo purishkan imarayku pitaq chaypaq huchayuq chay qillakuna jorjojkunam riki chay qollqi qori chay anta chay jorjojkunam kay yakunchiktaqa yumpayta hachachanku hinaspa manam chayllachu huk uchuy llaqtakunapipas mana qhawasqanchik llaqtakunapipas pakaspallan paykunaqa chayna chay uchuy mayuchakunata yumpayta hachachanku chayta uywanchikkuna upyaspa ñuqanchikpas upyaspaqa unquymanña chayachkanchik riki chaynam kachkan kay imaymana llutan rurasqanchikkuna yakuta unquchisunchik yakuta upyaspaqa yakupas ñuqanchiktapas unquchiwasunmi chaymi hawka kananchikpaqa kuyakuyllawan kay yakunchiktaqa mayupi kaqtapas quchapi kaqtapas sumaqllata uywananchik sumaqllata hawananchik runa hinam paykunapas riki paykunapas kawsayniyuqmi qam hawkachu kawaq pipas chay qupawan ukuykiman wichuykamusuptiki hanrawan imatapas hanrachaykusuptiki hawkachu qam kawaq manachiki kutichikuwaqchiki chaynam kay yakupas riki allpapas chaynam paykunapas kawsayniyuqmi paykunapas kusikunkum paykunapas piñakunkum paykunapas llakikunkum mana ama asikuychu yakuqa kusikunmi yakuqa uyariwanchikmi yakuwanqa rimanakunchikmi ñuqanchik upakayninchik ninchik ima llutantataq rimachkanki manam yakupas musyakunmi chaymi kayna llumpayta imawanpas hachachiptinchikqa paykunapas piñakunmi riki piñakuspan llakikun paykunapas ñakakunmi chaytaqa ama qunqasunchu kunan kay kaychatan hawaykusunchik hawaykuychik imaynas kay El grifo y el agua sale. La usamos para cocinar, bañarnos, limpiar, beber. Es algo cotidiano. No lo pensamos demasiado. Pero más de 2 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable dentro de sus casas. Eso significa que hay que salir a buscarla. En muchas zonas de África y de India, las familias dependen de pozos comunitarios o de ríos que pueden estar a kilómetros de distancia. En América Latina, aunque en las ciudades el acceso a la... yaja iskay huno nisqanchikqa millón nisqanchikmi yaja iskay huno runakunas kunan puni mana yakuyuq tarikunku kay lliw teqsimuyupi iskay huno iskay millón runakunas mana yakuyuq kunan puni paykunapa kawsaninpi churakuykuchwan imaynaraq kachwan mana yakuyuq mana upyanapaq kaptin mana taqsakunapaq kaptin mana armakunapaq kaptin mana uywanchikunapaq yaku kaptin imaynaraq chay runakuna kawsakuchkanku kunan puni chayta musyakuna ñuqanchikqa ari hawka makakunchik yakunchikqa achkam riki ñuqanchikpaqa chay runakunapaqa manam ima yakupas kanchu imaynaraq kawsanku paykuna maynataraq ñakakunku. El agua puede ser mayor. Todavía existen comunidades donde el agua no llega de forma constante, como en zonas del altiplano boliviano, en comunidades indígenas de la Amazonía peruana, brasilera, colombiana y en las regiones rurales de Guatemala, Honduras y El Salvador. A veces el trayecto toma 30 minutos, en otros casos puede demorar 3 horas. Y en muchas culturas esa responsabilidad recae principalmente en las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque en estas comunidades, mientras los hombres suelen realizar labores agrícolas o fuera del hogar, actividades como cocinar, limpiar o cuidar a la familia recaen principalmente en las mujeres. Y
Como estas actividades necesitan agua, Ajá. Jaicha yaku, hinas papas, yaku kachkaptimpas, huk llaqtakunapiqa manas wasinchik patallapichu kachkan. Ñuqanchikpiqa chay llaqta runakunapaqa yakuqa yaykumuchkan chay tuquruntakama yaykumun wasinchikman puni. Chay yanukunanchik chaychallapi yakuqa kachkan. Ari ñuqanchikpa chay llaqtapi kawsaq runakunapaq. Chay allpapi, chay chakrapi, yunkapi, urqukunapi yachaq runakunaqa paykunapaqa manam wasillanpichu yaku qariki. Yakuta upyanankupaqa karumanta wakinkunaqa apamunqa. Kawillakusqanpi hinapas paykunaqa nishkan manam wasi qhichpachallanpichu purinku huk pachata, iskay pachata, kimsa pachata, pichqa pachakamapas purinku yaku apamunankupaq. Chaymi hatun ñakakuy. Imaynanpitaq kayna kanchik. Ñuqanchik imanasqataq llaqta runallapa imapas wasillanpi tarikun. Kunaq chay waspipas wasi kamachayan, yakupas wasi kamachayan, akchipas wasi kamachayan. Chay chakrapi yachaq runakunapaqa, purunpi yachaq runakunapaqa, imaynanpitaq paykunaqa mana akchiyuq, mana waspiyuq, mana yakuyuq. Imanasqataq paykunaqa wasimanqa yakuta mana churankuchu. Paykunaqa uywajinachu, paykunaqa salqachu, paykunataqa manachu yanapana, llaqta runallatachu yanapana imapipas, manam riki. Aswan kunan kay akllanakuy punchawkunapiqa runakuna ari churasaqmi yakutapas, ari kaytapas rurasaqmi qampas, ari kay manañam ñakakunkichu kay ñuqa yaykurquptiqa chay llullakuykunawanña purichkanku. Manam kunan watallachu chay ñakakuyqa riki. Kay ñakakuyqa unayñam. Hayka watañataq taytaypas, chay hatun taytaypas, hatun taytaypa taytanpas, hatun taytaypas chaynam kawsakurqa. Manam iskay kimsa watallachu, manam chunka iskay chunka kimsa chunka pichqa chunka watallachu. Ñam pachak iskay pachak wataña ripun kay Perun suychikpa kay rikcha qullanakuna yaykusqanmanta. Chaykuna manam kunankama kay iskay pachak watapi manam chay chakra runakunapa yakunta kunankama churanchu. Pasaypaq, qunqasqa. Chay allinchu, hinaspa pitaq kaypi yumpayta ñakakun. Qharichu, warmichu. Pitaq chay purun llaqtakunapi chakra allpakunapi pitaq yakuta wasiman apan. Chaykunaqa, chay yakuta apan rikin warmin apachkan. Manam qharichu. También son ellas, junto con las niñas, quienes suelen ir a buscarla cuando no hay agua en la casa. Y esto es una costumbre social que se ha repetido por generaciones, ya que tienen que ocuparse de estas labores en vez de ir a estudiar. Recorren grandes distancias que muchas veces toman 2 o 3 horas al día, cargando baldes pesados que pueden superar los 20 kilos. Esto hace que muchas niñas abandonen la escuela y dejen de jugar o descansar, porque deben ayudar a buscar agua todos los días. Y en ocasiones, además, el agua... Kaina ya pasay pa hacha yakutan paykunaqa chayta muypianku. Mituyasqa, hachachasqa, putka yakukunata, hayka unquyniyuq chay yakuqa. Ñuqanchikqa kaypiqa hachachanchikraq chay yakuta. Pasaypaqmi chaymi llaqta masiyaykuna kay yakunchiktaqa hawananchikña. Uywanakunanchikmi sumaqta yakunchikwanqa. Amaña hangrachasunñachu. Amaña hachachasunñachu. Uywanchik uywanapapas chuya yakutan haywananchik. Manam uywa kasqanraykuchu hacha yakuta haraykunanchik. Manam hangra yakutaqa wisiykuchuwanchu uywa kachkaptinpas. Chuyatan uywananchik. Allin qhali kawsakunanchikpaq, mana unquyniyuq kawsananchikpaq chaynatam sumaq chuyaytam hawananchik. Kunan kaychatawan hawaykusunchik hinaspa chaywan tukuykusunchik kay rimanakusqayta. Hawaykuychik ya. Una solución a la escasez de agua es la desalinización del agua de mar. Este proceso implica la eliminación de la sal y otros minerales del agua para hacerla potable y apta para el consumo.
En las regiones donde el agua dulce está limitada, las plantas desalinizadoras eliminan la sal del agua del mar, transformándola en agua potable apta para el consumo humano. Esta planta convierte 7 millones de litros de agua de mar salada en agua potable cada día. Hay más de 19.000 plantas desalinizadoras en el mundo, que producen más de 45.000 millones de litros al día. La planta desalinizadora que produce agua potable está ubicada al lado de una central eléctrica que usa el agua del mar para refrigerar sus condensadores. Tras enfriarlos, el agua viaja por conductos subterráneos hacia la planta desalinizadora. La planta consigue que el agua salada del mar sea potable en solo 90 minutos. Rodeada por el mar por 3 lados, aquí no falta el agua salada. El reto es cómo hacer que sea potable. El agua se trata en un proceso de varias fases previas a la extracción de sal. El proceso de desalación comienza con la captación de agua de mar a través de tomas abiertas. Se elige un lugar estratégico para asegurar un suministro constante de agua de mar de alta calidad y minimizar el impacto ambiental. El agua de mar se extrae a varios cientos de metros de la costa. Las rejas y filtros bloquean los grandes objetos flotantes y evitan el ingreso de vida marina. Un tubo de 63 centímetros de diámetro extrae 15 millones de litros al día. Esos son más de 10.000 litros por minuto, o una bañera cada segundo. En la captación es necesario el empleo de bombas para impulsar el agua de mar hacia la planta. A medida que el agua de mar es aspirada, aparecen algunos visitantes no deseados. Moluscos, medusas, cangrejos y a veces pequeños peces. Para evitar que estas pequeñas criaturas salgan por nuestros grifos, una reja Ari kainam yachachiwachkanchik imayna kay mama hocha chay kachisapa yaku miski yakuman tikrasqankutaq. Manam kay ñuqa chay rurayqa achka qullqipaqmi. Manam pisi qullqillapaqchu. Chay may llaqtakunapitaq kay mama hocha chay kachisapa yakuta miski yakuman tikrachkanku. Chay ajo alpa manachu kachkan chay chala sutiyuqmi chayna ninchik manachu hatun huchakunapi alpakuna mana yakuyuq pasaypaq chay runa Castilla simipiqa desierto ninku chay ajo alpa chaki alpakunapi kay mama hocha kachisapa yakuta miski yakuman tikrachkanku manam sasachu paykuna ari imaymana llamkanakunata paqarichispanku chaytaqa tikrachkanku yaqa pusaq pachallapis chay kachi yakuta miski yakuman tikrarqunku chaytam upyachkanku kunanpuni kunan chaypim sasachakuy tarikuchkan kay qipa watakunamanja manañam chay yana wiramantañachu runakuna llaqtakuna awqanakunqaku manañam qurimantachu manañam qullqimantachu awqanakunqaku wañuchinakuyqa qallaykunqa chay yakuta qhichunakuspanku yakuqa chinkachkanmi yakuqa tukunmi yakuqa manam wiñaypaqchu kay yakunchikqa tukuchkanmi ñaqallapas huñunakuypi rimanakuniku hinaspa nishka ari qayna watakunaqa achkam yaku lluqsimurqa kunanqa pisillañan lluqsimuchkan chaymi yakuqa manaña haypawachkanchikñachu runaqa mas yakuchkan runaqa wiñakuchkan runaqa mirakuchkan yakuqa pisiyachkanmi chaymi chay willakusqankuman hinapas kay iskay waranja pichqa chunka watamanja yaqa pichqa hunu runakunas mana yakuyuq rikurirqunqa chaypaqa ñuqa manañachik kawsakusaqñachu manañachik ñuqaqa ñakakusaqñachu kunan churiypa wawankunaqa ñakakunqachikin chaytaqa amaya munasunchu ama ñuqallanchikpiqa ama ñuqallanchik hawakusunchu chay ñawpa tayta mamanchikuna hinapas imawantaq kay churiypa churin kawsanqa imaynataq willkaykuna kawsakunqa mana kunanmanta ñuqa kay imakunatapas paykunapa hina hawaptiqa chayta musyakunanchik llaqta masyaykuna amaña hanrachasunñachu chay imayna chay llutan kawsayninchikta sumaq kawsayman tikraykusunchik amaña pampapi tuhachkasunñachu amaña chay mikusqanchik chay tuqurukunatapas chay lastikukunatapas amaña pampaman wichusunñachu chaykunam llumpayta hanrachan amaña chay yaku hachachaqkunataqa yakumanja winasunñachu hawanakusunña kuyanakusunchikña kuyakusunchik kikinchik kuyakusunchik yakuta hanrachaspaqa
ñuqanchikmi hanrachakuchkanchik. Yakuta sumaqta uyaspaqa ñuqanchikmi sumaqta uywakuchkanchik. Chaynaña kasunchik llaqta masillaykuna kunan punchawmi riki kay yakunchikpa hatun punchawnin. Chayraykum ñuqapas kay yakunchikmanta rimapayaykamuchkaykichik. Ñuqawanqa pajarinkamanya hawkalla kapuwankichik, kusisqalla kapuwankichik.